Pa daj ga više jebem u mater, šuti tu loptu u mržu, jeste nesposobni. Ja u svoje vrijeme 3 takva gola davo, kad god gledam ovu reprezentaciju, ništa se ne desi. Uj bože, vrućine. Gdje stari, šta ima? Šta se gleda? Tekma, a repka igra opet. Jesmo li opet šupi? Kao prvo balonja, ja za tebe nisam stari, nek sam otac. I ove omladne i kulture. Tačno vas ulica odgaja. Ništa nisi od kuće pokupio. I otkud taj energy? Jesi to kupio mojim parama? Dobro, otac, može li sad? Šuta ovo ružnači, ne da se pit. Kerozin. Uzet čisto da malo žeđ ubijem. Pa nemoj, da vidiš kako je. Da je bogat onda uzmi ovu kriglu da ime nas toga. Da ja vidim šta vi omladna pijete. Čudlo b mene da se ti protivio da se napiješ. Vićeš, znači, ne valja ničemu. Eto, sranje živo. Evo ti pola. Jesi se pretrgao i naso, vala, pa ovo men stane u oko. Ajde, vidimo. Mislim, izgleda ako pišaka, ali ovo nije loše. Gdje se ovo kupio? Znaš u trgovinu što ima dol na ćoške? Prođeš nju i znači odmah druga ulica. Hajde, Džeko, aj jebe mu! Pa pruži tu nogu, jes! Unome Interu zna sve, a vamo ništa kad za nas igra, pa de malo kile. Ti dijamant, ma kakav ti dijamant, ba ni blizu. Pa Demirović je bolji od tebe, Dem Gojaka ubavat. Ma, ko da njega to zanima, on je odmah se našao drugu temu. Nego stari, trebao sam te nešto pitati. Hajde! Bravo Šejić, bravo! Joj, hoće nas ljudi razbucat. Jesi našao vrijeme kad ćeš me pitat? Imaš sine tajming ko prstom u govno, baš precizno. Ajde, pitaj. I otkud tebe uopće da ti izađeš od međunarod? Nisam te vidio ima 2 mjeseca kako treba. Zabiješ se u svoj tamo buharu, ni znam gdje si, ni šta si, ni s kim si, ni kakav si. Vidiš da si probledio kunišan, izađi malo na sunc tamo po crmeno, onako sačta te zove, hajde Hašma, hajde poguraj me. Deda i ja šta, pa hajde Džeko, jebe mu, da je. Nikad mi ovako nećemo na svjetsko. Ma kako svjetsko, mi u Ligu nacija jedva. Dobro, hajde to što sam ja izašao, hajde sobe gor dol. Nego stari, kako da ti kažem, potukao sam se danas u školu. Ugasi se više. Što kažeš, potukao se u školu. I? Jesi li ga razbucao? Pa kako da ti kažem... To je sve počelo na tjelesnom. Ja i Fikret smo se gurkali, onako za jebance tamo vam. I mi smo igrali onih kečera, malo se zezali i u tome je naišao ovaj Salim. I sad Salim jednostavno sam po sebi nekako drzak, glup lik, onako, kuj otac. I jedno do drugog tamo vamo ja stvarno se nisam htio tući, eto, stvarno, izbjegavao sam da se ne tučem i gledao sam da što više, znači, odmaknem i stvarno sam gledao, znači, da izbjegnem tu tuču, jer nije mi do tuče, znači, neću da, jer mama mi je rekla šaraft glavu ako opet napravim neko sranje u školi. Ja sam sve povlačim se nazad, on ide direktno, znači, prema meni. Znači, kako ja ovako stojim, on ide direktno prema meni, ja, znači, nemoj, neću da se tučem, neću ovo, neću ono, i ja, znači, smakinjem se i jebi ga, jednostavno nisam uspio, on je eto mene je tu udario jednom od vamo iza i ja kako sam na stranu i tad je eto došla direktorica i nas rastavila. Molim, ti si dopustio tom balon da te udari tek tako? Sine moj, jesam li ja tebe išta naučio u životu? Ako sam ti išta učio u životu, jeste, ako neko krene na tebe. Jebeš mu mater, baš vajz, nije ti njega, pa bolje ti njega nego on tebe. Pusti ti što tebe ona tvoja materetina priča tamo. Trebaš sine biti ovo, oko za oko, zub za zub. Nemoj ti nju slušat, to nešto nije ne priče. Sine, kad se 2 momka bori, nema tad žensko ništa tu da traži. Sem ako je žensko neki MMA borac koja će vas razbućati obojicu. Tad bježi. A taj balonja, od onog Ferida malog, pa trebao ga žvajzu, pa ja Ferida tukao on u školu dnevno bar 2 puta. Sada se priča po selu da je Feridov mali isto ko mog malog. Pa jesi normalno? Paš me sine, dej se malo trzni. Tuško si jebim u mater. A Džetem Čumurović. Pa samo pogledaj Enesa iz stranke. Eto, mislim, on, brat mi je, ali malo glup. Ali uspio. On eto rješava, ako kakvo sranje se desi, on je tu da riješi. On nam je advokat glavni. Malo je, eto, poglup, slab, ali, jebeš ga. Ide, sine, sljedeći put u školu. Znači, ako se desi šta, slušaj me dobro. Znači, ti ćeš uraditi ovako. Znači, ti ćeš krenuti na njega, malo se polako izmakneš i onda ga lagano, znači, privučeš sebi i onda gledaj, znači da ima dovoljno razine i gledaj ga u oči. Gdje je onaj mali, sad ću da ga zadavim kolu golov kokoš. Šta ti je bolno ženo draga, šta se deriš? Eno dijete malo leglo da spava, pusti ga kraj. Ma jel ti to njega braniš? Šta da ga pustim? Suncile mu njegovo gangstersko. Hašme, bud se! Jel ti znaš šta je on uradio? Potuko se sa onim Feridovim malim, izbio djetetu 2 zuba i slomio mu nos. Hašme! Molim, bolno, šta se deriš? Ma šta se derem sunce li ti tvoje gangstersko? Jel ti vidiš koliko smo tvoj otac i ja ovdje razočaran? Jesi ti svjestan šta si ti uradio ono malom? Halo, konju, 2 zuba smo izbio, nos si mu prebio, nos!
Znaš ko će morat platiti? Morat ćemo nas dvoje. Jel ti vidiš koliko tvoj otac vam ojačani za mene? Sine, Hašmi, gledaj me vam u oči, ja ću tebe, ako te sad ne zadavim, ja ne znam šta ću jednostavno, upću sebe, upću prvo sebe. Znači da se razrahatim od svega ovoga, kupce 2 metra za čero konopca za krave i da me nema više, onda znate šta hoćete. Dobro mama, evo nećemo više, dobro, izvini za sve, shvatio sam, pogriješio sam. Eto, ode u sobu, neću izlaziti 2 sedmice nikud, mobitel mi možeš oduzet, eto. Da, ne dajte nikad na sebe, slušajte Balkanskog oca i zakucajte osobu koja vas želi zakucati. Ono puno ekipu na glavnjeg klipa, ako ste uživali, obavezno popijte jedan, nećemo reći koji je energy ako ste vidjeli, Znaš da vam se svidio skeč, ako ste uživali, obavezno ljudi, smešaj taj smešaj like i nemojte zaboraviti, molim vas, subscribe se na kanal. Zašto? Zato što bližimo se nevjerovatnim 100.000 subova. U trenutku snimanja ovog skeča, to jeste pripremam par videa unaprijed, tako da vjerovatno ćete ovaj skeč gledati možda tek negdje 4. jula, a ja ovaj skeč trenutno snimam, danas je 26. jun. Tako da ljudi, hvala vam puno na gledanju ovog klipa, ako mi imalo želite zahvaliti što se trudim i sve za vas, mislim mene je to posao, mene je to fan za vas raditi, ali ako želite da uvažite, subscribe je najbolja opcija, zašto trenutno smo odaljeni od ovog trenutka 11.000 subova od 100.000, nadam se da će do 4. jula biti već drugačije stanje, let's go! Tako da ljudi, idemo do 100.000 subova, malo nam fali i silver play button Hašimerije je tu! Hvala vam puno i do sljedećeg klipa naravno, budite mi pozdravljeni i čuvajte se. Peace!